Ki diferans ki genyen ant capable avek able? Epi ki jon ka employe yo nan yon fraz? Tou le de vle di kapab. Able vle di gen kompetans, resous, ou swa yon opotunite aktuel pou fe yon bagay kounya la. Souvan sa vle di yon aksyon imedya. Epi capable indike potansyel, yon kapasite, ou swa yon kompetans pou fe yon bagay. Souvan de bon kalite. Kounya an gade diferans ki genyen len ap utilize mo sa yo nan yon fraz. Si nap utilize able pou forme yon fraz, par exemple, I am able to speak English. Mwen kapab pale angle. E avek capable, I am capable of speaking English. Mwen kapab pale angle. Ki donk diferans lan, I am able to speak English. Lo utilize able, ou mette to, epi verb lan ap nan form de base. Lo utilize capable, ou mette of, epi verb lan ap an ing. I am able to speak. I am able of speaking. Kounya nou kon diferans lan, ki sa nou tap mette pou fraz sa yo?